Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije TV Justice. Ovog mjeseca govorimo o dijaspori i čestim nacionalističkim narativima koji dopiru do Bosne i Hercegovine. Njena fotografija uz razne pogrdne riječi je objavljena u određenim grupama društvenih mreža koje su većinom bazirane u inostranstvu. U lažnim vijestima koje se plasiraju iz dijaspore u najvećoj mjeri možemo vidjeti govor mržnje usmjeren na nacionalnoj i na vjerskoj osnovi. Zadaća tih portala jeste održavati stanje tenzija. Veza između dijaspore i radikalizma i ekstremizma postoji. 90% krivičnih djela koji su bile povezane sa terorizmom u Bosni i Hercegovini došlo iz dijaspore. Medijski stručnjaci za balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine govore o nacionalizmu, prijetnjama i govoru mržnje koji kroz društvene mreže i lažne portale dopiru iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Istražili smo njihove uloge i razloge takvih narativa kao i ostale veze iseljeništva iz Bosne i Hercegovine sa domaćim političarima i nevladinim organizacijama. Nakon otkrivanja jedne koruptivne afere tokom ove godine, novinarka portala Fokus dobila je prijetnje putem društvenih mreža, od kojih je veliki broj iz dijaspore. Objavili smo tu priču i novinarka naša koja je stajala iza te priče, njena fotografija uz razne pogrdne riječi je objavljena u određenim grupama društvenih mreža koje su većinom bazirane u inostranstvu. Obično se dešava jedna stvar vrlo nelogična, da ti ljudi uživaju sve blagodeti demokratskih društva u kojim žive, a da sve ono što je zabranjeno u zemljama Zapadne Europe, govor mržnje, lažne vijesti, reproduciraju kroz lažne portale. Mi smo obavijestili naravno i policiju i SIP-u i to je u toku. Federalna uprava policije je zaprimila nekoliko prijava za ugrožavanje sigurnosti izvršeno posredstvom društvenih mreža ili komentara koje su ostavili korisnici različitih portala, a za koje se utvrdilo da se radi o osobama koji su državljani Bosne i Hercegovine i koji borave u dijaspori. U posljednjih 3-4 godine imali smo 7 do 8 slučajeva u liniji za pomoć novinarima gdje smo reagirali na neke i putem saopćenja i prijave policiji da se pokušaju pronaći osobe koje su prijetile novinarima. MUP Republike Srpske je evidentirao 21 prijetnju prema građanima i 11 prijetnji prema zvaničnicima, koje su upućene posredstvom interneta, a i SIPA je u više navrata postupala po prijetnjama koje su upućivane iz inostranstva putem telefona, društvenih mreža, portala, vijesti i komentara na internetu po naredbama državnog tužilaštva, koje nije odgovorilo na upit za učešće u emisiji. Te osobe su dolazile iz medija ili su bile povezane sa medijima koji su registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi, u Njemačkoj, u Francuskoj, neke od njih čak i u našem regionu, što govori o tome da ipak mediji koji su uspostavljeni u dijaspori, koji imaju svoje profile na društvenim mrežama, zloupotrebljavaju slobodu izražavanja kako bi vršili hajku ili slali eksplicitne prijetnje i ugrožavali sigurnost novinara u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to svima jasno u Bosni i Hercegovini, da se odjednom krenu oživljavati neke ratne teme, da se počne prebacivati sve na nacionalni nivo, pojavljuje se mržnja i sve to kulminira do izbora. Bilo je takvih komentara i poruka konkretno usmjerenih prema novinarima naše redakcije. Naravno, bilo i onih prijetnji koji su usmjerene na neke druge javne ličnosti, na ličnosti koje radi u pravosudnim institucijama. To je sve bilo prijavljeno. Mi apsolutno sarađujemo i otvoreni smo za svaku saradnju i tu potvrdu možete dobiti i u FUP-u, i u SIP-i, i u tužilaštvima. Postoje i nekoliko primjera gdje su osobe koji su iznosile govor mržnje i otvorene prijetnje prema određenim javnim ličnostima bile i privođene, ispitivane, procesuirane. Mi smo imali situaciju da je postojala grupa Facebooku u Banja Luci gdje je otvoreni govor mržnje bio prema novinarima Buke, objavljivali slike naših novinara, govorili gdje izlaze. Kasnije smo došli do informacije da iza te grupe stoji jedna sportska organizacija koju vode fakultetski obrazovani ljudi iz Banja Luke. Znači, o čemu dalje da pričam. Na svakodnevnom nivou doživljavamo, pošto mediji koji ne favorizuje nijednu političku opciju i sve ove godine, to je 20 godina radimo, jer mislimo da je to novinarstvo, da je sve drugo propaganda.
Mislim da se pojavljuje povremeno kada imamo neke slučaje kao što smo imali nedavno, jedna naša članica, inače profesorica na fakultetu, kada osobe postanu javno angažirane, kada su kritički raspoložene, kada su hrabre da iznose svoje stavove javno putem društvenih mreža, onda se koriste ti mediji ili osobe koje su povezane sa tim medijima da vrše javnu hajku na takve osobe. Problem, kako navode eksperti, ne predstavljaju samo prijetnje novinarima, nego generalno jezik mržnje koji se pojavljuje u sadržaju i komentarima popularnih portala, a koji nerijetko dolazi iz BiH dijaspore. U lažnim vijestima koje se plasiraju iz dijaspore u najvećoj mjeri možemo vidjeti govor mržnje usmjeren na nacionalnoj i na vjerskoj osnovi. To su dva, da kažemo, segmenta koja najviše i maksimalno dominiraju. Naravno, postoji tu niz nekih drugih aspekata, međutim, asocijacija na rat i na sve ono što se ovdje dešavalo je neka osnova ili gro nekih tema na koji se odnosi fake news, ali i naravno vrijeđanje. Kada su u pitanju podaci kojima Vijeće za štampu raspolaže, dakle analizom pristiglih žalbi, možemo donekle steći utisak da određeni broj prijetnji u komentarima dolazi iz zemalja okruženja, dakle ne samo iz Bosne i Hercegovine, dakle ne samo zemlje okruženja, već i zemlje iz inostranstva, ali te prijetnje nisu bile usmjerene prema određenoj osobi, već su u pitanju prijetnje prema pripadnicima određenih nacionalnih grupa u Bosni i Hercegovini. Kada su u pitanju takvi komentari, kada je pitanje dakle, govor mržnje i uvrede na vjerskoj, seksualnoj i svakoj drugoj osnovi, možemo reći da većina takvih i dolazi upravo iz dijaspore. Možemo krenuti od generalnog nekog uvida da je broj antinovinarskih portala rastući, ne samo onih koji dolaze iz dijaspore, nego i ovih ovdje koji su nekako domaći, jer danas suštinski ako hoćete da otvorite neku temu, targetirate neku ličnost, uložite par stotina ili eventualno za neki bolji portal 1000 maraka i pokrenete portal u kojem nemate niti urednika, niti bilo kakvih redakcija, ali imate tu vrstu mogućnosti da sve ono što objavite negdje na nekom web portalu distribuirate putem brojnih Facebook stranica, grupa koji njeguju takav narativ, vrlo brzo stižete do nekoliko hiljada čitalaca i onda to postaje vaš neki instrument utjecaja. Ko su ljudi koji šire uopšte dezinformacije? Ko su ljudi koji šire lažne vijesti? Prije svega oni koji žele da izvuku neku korist od toga, a također oni koji su slabije informisani. Oni su zaduženi za širenje, za dalju diseminaciju tih poluinformacija, lažnih informacija. Kreatori tih lažnih vijesti su najčešće istinski zlonamjerni, dakle da oni žele da izvuku neku korist, neki benefit ili da pomute neke druge aspekte, da li autentične informacije. Zadaća tih portala, tih ljudi, tih narativa, tih diskursa jeste upravo to, održavati stanje tenzija, održavati stanje nestabilnosti ove zemlje, čekati istorijski trenutak u kojem će oni moći da je razvale na ovaj ili na onaj način i tako konačno realizuju ratne ciljeve iz 90. godina. Nekoliko novinara, istraživača, profesora i institucija koje pišu ili se na drugi način bave tranzicijskom pravdom u posljednje vrijeme našlo se u tekstovima dva portala koji su ih prikazali u krajnje ekstremnim tekstovima na granici lažnih vijesti i propagande. Portali deblokade.com, registrovan na adresi u SAD-u i Sale Media koji su objavili tekstove, nisu željeli govoriti za emisiju. Većina portala koje ste vi istraživali ili nemaju impresum, ili imaju, ajmo reći, sažeti impresum koji ne daje nikakve informacije o vlasniku, uredniku, novinaru, često članci nisu potpisani, ne znamo ko su izvori koje koriste. Oni kao takvi svakako mogu utjecati i na društveno-političke i ekonomske procese u Bosni i Hercegovini, jer na osnovu njih jedan broj ljudi donosi odluke. Odsustvo impresuma je zapravo skrivanje lične karte portala. Onaj ko nije spreman da se legitimiše u javnom prostoru, znači da ima neku namjeru. Da ima namjeru da se sa stvarnošću suočava na način koji odgovara više njemu nego samoj stvarnosti. Najviše primijetim pred izbore da se pojavi gomila tih portala bez potpisanih autora, impresuma, tekstova. Oni su tu da puste s vremena na vrijeme neku informaciju, da armija poštovalaca nekog pokreta ili partije to podijeli, da se stekne jedna konfuzija u promišljanju o toj osobi, osobama, političkoj partiji i da na kraju krajeva niko ne snosi štetu. Jer ako vi nemate
ime ko je napisao taj tekst, neko ko je ga producirao, koja firma stoji iza toga, vi nemate nekoga tužiti, s kim izaći na sud. Prema riječima stručnjaka, prijetnje novinarima, zvaničnicima kao i sadržaji portala sa ekstremističkim nacionalističkim narativima koji dolaze iz dijela dijaspore bitno utiču na događaje u Bosni i Hercegovini. Ono što jeste simptomatično jeste da se takvi sadržaji i prijetnje pojavljuju u nekim cikličnim krugovima, a to je recimo, primijetili smo kad imamo neke značajne presude kod suda u Hagu koje se odnose na zločine u Bosni i Hercegovini, dakle neovisno koje je nacionalnosti osoba koja je osumnjičena ili osuđena za ratne zločine, pojavljuju se ovdje prijetnje onoj drugoj ili trećoj strani. To su grupacije ljudi koje su vjerovatno prikačene na neki izvor ovdašnjih političkih struktura, agencija, institucija i rade to po zadatku. Jer rat jeste zaustavljen, ali nije dovršen. On ima svoj cilj, svoje ciljeve, velikodržavne ideologije još su žive, nisu zaustavljene, čak su nagrađene. Istovremeno što sam iz nekih svojih istraživanja primijetio jeste da na našim mainstream portalima koji dopuštaju komentare ne administriraju ih na pravi način u smislu suzbijanja narativa, govora mržnje, ksenofobičnih komentara i tako dalje, da najveći broj komentatora dolazi zapravo iz dijaspore. To nam na neki način pokazuje da u dijaspori ta neka vrsta nacionalističkog narativa je itekako prisutna. Prema zvaničnim podacima, 2 miliona ljudi, uključujući i drugu i treću generaciju iseljenika, žive u dijaspori van Bosne i Hercegovine. Dio njih je za nacionalističke političke stranke nerijetko bitno oruđe za stvaranje tenzija u Bosni i Hercegovini. Portali iz dijaspore doprinose tom nastajanju, uglavnom prije izbora. Nedavno je portal Deblokada objavio 2 teksta s obmanjujućim naslovima. Pohvala za ovjeru projekta Republike Srpske, Karadžić se iz zatvora zahvalio Bošnjacima u dijaspori i poruka Bošnjacima u dijaspori, ljubi vas deda Ratko, neka se niste registrovali. Dijaspora se koristi zato što se njome lakše manipuliše nego nama ovdje. Mi ovdje imamo iskustvo, oni ga nemaju. To su ljudi koji su uglavnom otjerani odavde, ali osjećaju grižu savjesti nakon rata što nisu bili sudionici ovoga, što nisu bili čuvari ove zemlje, jer ova zemlja je sačuvana. Taj loš osjećaj loše savjesti tjera ih da se pokažu veći katolici od pape, da upotrijebim tu metaforu. Oni su uglavnom dosta emotivno vezani za svoju domovinu i samim tim odlična ciljna grupa da im se serviraju razni sadržaj koji će privlačiti njihovu pažnju, od kojih će ti portali, stranice na društvenim mrežama generisati zaradu. To može biti jedan razlog. Drugi je, kako neki od njih navode, i određeni politički ciljevi, što je sasvim legitimno i u kontekstu slobode govora i u kontekstu slobodnog političkog djelovanja. Većina naše dijaspore koja je otišla ili su protjerani ili su otišli iz razloga koji uključuju emociju poniženja. Da su bili protjerani, onemogućeno im da ostvare neka osnovna ljudska prava i slobode i tako dalje. Dakle, već su otišli sa jednom emocijom koja pretpostavlja da će se prikloniti u tom nekom svom političkom stavu stranci za koju smatraju da zastupa njihove etnički interesi. Nekako čini mi se da sa povećanjem geografske udaljenosti od Bosne i Hercegovine ta vrsta etničke polarizacije zapravo raste. Predstavnici stranaka sa nacionalnim predznakom u Bosni i Hercegovini negiraju da eksploatišu emocije dijaspore, ali kažu da računaju na patriotske osjećaje svojih glasača. Predstavnici SNSD-a, SDS-a i SDA sa kojima je BIRN BiH razgovarao nisu odgovorili na upite o finansiranju i strategijama za saradnju sa dijasporom. Hrvatska demokratska zajednica nije odgovorila na zahtjev za razgovor. Sigurno da naše političke stranke u prvom redu ove velike imaju kontakte sa našom dijasporom i to je očito u periodu kada se očekuju izbori, kada oni treba da se registruju, onda je aktivno učešće gdje se šalju ljudi u zemlje gdje ima najveći broj naših građana, Švedska, Norveška, Njemačka, Austrija, u našem susjedstvu Hrvatska i Srbija,
kako bi ih animirali da se prijave. I ne bi bio problem da oni traže od njih da iskoriste svoje aktivno biračko pravo. Tu su kreću manipulacije, koriste se udruženja u inostranstvu. Nažalost, ona su 99% jednonacionalna. Koriste se i predstavnici vjerskih zajednice, pozivaju se na određena mjesta gdje im se sugeriše da moraju da se prijave, da glasaju putem pošte. Kad govorimo o finansiranju stranke, vi ne možete nikad pojedinačno govoriti da li neki sad biznismen koji ima interes ili koji je stranački vezan za SDA, da li će on dati donaciju ili ne, to su legalna sredstva koja uvijek mogu biti. Nije to te manifestacije seoske narave, ali nije važno, to se događa. Imate gore neko sjelo, 2000 naših Bošnjaka dođe. Ja sam išao gore ispred islamske zajednice da održim predavanje. Poslije što se događa, to je jedan zbrka neukusa, ali ne mogu ja te ljude naše, mi nemamo drugih ljudi. Ne mogu ja sad reći, ovo što vi radite nije u redu. Mogu im reći ono što ja mislim. Ja mogu reći na ličnom primjeru da sam ranijih godina i prošle godine bio dosta na vani, da smo išli u Švajcarsku gdje je tamo velika zavičajna dijaspora, znači majevička, sa kojima smo ostvarili dobru saradnju koja nije vezana isključivo za izbore, ali sam sigurno primijetio da je mobilnost političara veća u predizbornim kampanjama kad su u pitanju ljudi koji su u dijaspori. Ja mislim da nije velika zainteresovanost naše dijaspore za izbore ovdje. Mi nismo imali konkretno ni finansijsku podršku, niti lobiste koji su radili našu korist. To možda neko drugi ima ili u većem broju. Uloga dijaspore prije svega je značajna radi ostvarivanja ekonomske saradnje i Republike Srpske sa inostranstvom. I jedan skup u vladi Republike Srpske najviše se bio ticao upravo toga. Znači, kako naši privrednici u inostranstvu mogu da pomognu, da dovedu neke firme, da pokrenu neki biznis, da ostvare neku ekonomsku saradnju, privrednu, kulturnu. Tako da ta spona svakako je uzajamno postoji korist. Priliv novca koji dolazi ne samo u Republiku Srpsku, nego i Bosnu i Hercegovinu je veliki. I u svakom slučaju i nama je u interesu da ti ljudi ne zaborave ko su, odakle su i da žele uvijek i da se vrati. Kao što ništa nije transparentno, tako nisu transparentni ni prilivi finansijskih sredstava političkim strankama. Gorljivo se bore da nikako ne dođe do izražaja kako oni dobijaju sredstva, da to ne postane transparentno, tako da ne možemo sa 100% sigurnošću znati da li i u kojoj mjeri i sa kojim iznosima dijaspora finansira političke stranke. Stručnjaci upozoravaju da negativni utjecaj ekstremnog nacionalizma koji dolazi iz dijela dijaspore u nekim slučajevima može izrasti u ozbiljan sigurnosni izazov. Bez nedoumice mogu reći da je 90% krivičnih djela koji su bile povezane sa terorizmom u Bosni i Hercegovini došlo iz dijaspore. Uglavnom se radilo o ideološkoj podršci koja se tiče pogrešnog tumačenja religije i naravno uz to ide još i financijska podrška za pojedince koji prati taj pokret, odnosno koji su uglavnom se radilo sa selefijama. Veza između dijaspore i radikalizma i ekstremizma postoji, ali je za razliku od drugih fenomena, kad uzmemo faktore poticaja, povlačenja i svega onoga što se istraživalo vezano za ekstremizam i nasilnu radikalizaciju i tako dalje, nedovoljno istraženo. I ono što ja mogu reći više onda spada na nivu nekih impresija ili slučajnih nalaza tokom istraživanja koja nisu bila usmjerena na dijasporu, ali zaista postoji veza. Taj neki transnacionalni utjecaj, tako reći, transnacionalna radikalizacija. Što se tiče poticaja ka radikalizmu financijskog, logika govori, ako vam neko daje novac, znači on očekuje nešto za uzvrat da dobije. Da bi Bilal Bosnić ili bilo ko dobio novac, morao je dati nešto za uzvrat. Da li se to radilo o vrbovanju ljudi za odlazak u Siriju ili nešto slično, to je moguće sa Bilalove strane. Međutim, svako očekuje kontrauslugu. Dakle, mislim da se priliv tog novca iz dijaspore koji je stizao imao isključivu namjeru, recimo, da se stvori unutar islamske zajednice sukob samim nastankom paradžemata. Borba protiv negativnih posljedica ekstremnih narativa koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine, prema mišljenju stručnjaka, iznimno je važna za normalizaciju odnosa u društvu. Ona se, kako kažu, može postići kroz obrazovanje, medijsku i informacijsku pismenost, ali i kroz jasan zakonski okvir i sankcije. Vi zapravo stvarate taj osjećaj nesigurnosti i tu je ono zapravo što uglavnom agencije i službe ne prepoznaju na pravi način kao sigurnosni problem. Jer vi da biste preventivno djelovali, vi morate zaustaviti takvu vrstu narativa.
Vrlo malo se radi na tome, a to je zapravo prvi korak ka prevenciji. Već kada taj narativ postane usvojen kao neka ideja i kada sa tog kognitivnog radikalizma prijeđete na ekstremizam ili spremnost da tu ideju implementirate, što bi se reklo rukom ili nekim naslovnom metodom, onda se tad uključuju represivne mjere, ali tad ste uglavnom zakasnili. Ako je u okviru zakonskih mogućnosti širenja informacije to štetno, onda mora postojati mehanizam po kome država na to reaguje, a ne vi kao posjetitelj nekog portala, medija ili komentator. Ali ti mediji se pojavljuju i nekažnjeno šire i lažne informacije i dopuštaju govor mržnje u komentarima, zato što na najvećim medijima u Bosni i Hercegovini je to dozvoljeno. I niko ne sankcioniše govor mržnje. I zašto bi onda neko ko otvori fake portal strahovao da će mu se nešto desiti ako ima svakodnevni primjer, ne samo pred izbore, nego svaki dan da govor mržnje prolazi nekažnjeno. Rješenje je sistemski pristup uvođenja medijske informacijske pismenosti u obrazovni sistem, prije svega Bosne i Hercegovine, na izvodljiv i održiv način koji će nam dati sistemski dugoročno trajna rješenja da ljudi mogu bolje definisati svoju informacijsku potrebu, da mogu adekvatnije tražiti izvore iz kojih će dobiti adekvatne informacije i na osnovu toga donijeti svoju obrazovanu i promišljenu mudru odluku. Mislim da je jedino rješenje je sistemsko rješenje države u kojem bi vi adekvatno kažnjavali osobe koje stoje iza tih komentara i dok se ne krene u oštrije kažnjavanje, dok se ne postavi taj neki sistem u kojem ćete vi tačno znači zakonski da ćete biti kažnjeni ako ostavite takvu vrstu komentara koja se ne smije ostavljati, mislim da je to jedini način pomoću koje ćemo moći, ali ajmo reći skoro pa 100% riješiti se govora mržnje i negativnih tih svih vrsta komentara na društvenim mrežama i na portalu. Pratite rad Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine na portalu detektor.ba, ali i na našim društvenim mrežama. Hvala na pažnji.